Hi! Ngasi ki makeup se mature skin ki makeup oy duni ba ko ai mature skin makeup se khajitang ai koi na different oy ba ko normally koi so makeup to baga mature skin ki makeup ni haina sigi se mi pro nga to ba yaroi natte ko sigi se mi pur manga loya to ba yai skin da karam haine ke gani 30 se lalak pa matam dai koi skin se kara dry oi sale ba ko wrinkles ka la ga ko wrinkles manung da foundation concealer chang na khona lei ba do yamna phajada bane makeup to koi gi yamna keki oirak pa flaky oirak pa yam dry oirak pa ko glow ta ka da ba karam haine ke gani ngasi ki videos da A to Z loina explain taw jare video se hau ba dai loyo fa wo yeng view kai gumba phajana gyan ta na khangni ma tar ga di adu di haurasi bayam ngasi ki video se mature skin makeup oi dunia ba ko ai mamang ki video da ije ma nai ngona sum hai birak pa ko ije do 40 plus sur adu so ko adu comment da par ba matung da ko ai ngon da su phawe ba ko ho sigi topic se yamna important ni ma yam da share do ba ko adu ai khoi mi pum khodai wak se loina adu ki stage so tum yorok to ni ma thang tau na chahi ai wasiti mayam sum yorok to ni ba ko aduna ai khoi na hauji te sum khangjan ba tar ga di kana ni ba ko khoi da su mayam da su kana ga ni aduga ai channel asida ai khoi gi 40 plus ki ije sing su mayam ma sum yeng bi ba ko video se aduna ngasi ki video se mayam especially ai ije sing mayam ki tamak tani mature skin 40 plus adugumba makeup karam hai to mayam khara ngang bagi ko khon ma tabra sigi se khang de kari masin no khang de ba ai ki no room mana sida ngang na sum lei ba se na ngang tau lei bu do adu da ya roi aduna ai voice over ne sum tau ra ge mayam ngang ba ya ra ne sum ngang ge ko adu di mayam video se haure mayam ai ko skin type se ai ko na chahi se 30 sum lan thorok pa tar ga di ai ko skin se khara sum dry room da chat khia ba ko ai ko na 20 da ai ki skin se amna oily skin ni adu gi do ko 30 ba bo sum lei roi ba ko mayam 30 sum lan thorok ba matam da ai ko skin se haibadi chahi se sum khara khara yamba ingai gi ai ko skin se khajitang dry room da chat khia ba ko maramaduna ai ko skin se makeup tau jingai mamang da ai ko CTM ai ko skin prep to ba se sigi se yamna strong way to ba gi mathau tai ba ko CTM to ba se mayam CTM haibadi khang da ba tar ga di ko ai ko na skin prep to ba hai se skin care hai gara skin prep hai gara CTM hai gara chap mani ko wari de mat ne ba ko si to ba se am important ni sigi se strong way ga di ai ko makeup se tharpo matam da makeup se nungai ba adu phaja ba do heli aduna makeup taw dingai mamang da ai CTM se phajana hana taw bio ko amot pa mai da kai dang da makeup taw ba ya de sigi se khangjin bio always ai ko makeup se taw dinga wang da mai se phajana ta thok bio ba yari ba ma khai di cleanser na sum use taw ta thok piro natraga face wash sum na sina ba ma ko sum ta thok piro ado ai gi hai jau hai di cleanser na sum ta thok piro ba ko kai no hai ba da face wash de gi ai cleanser se na khajitang phaba hai tare khajitang gentle oi ba hai tare mayam aduna kai kai de somna pamba somna use to ma lauraga sum tabiro adugi matung da mayam kari to ni khoina toner chai ba ko normally khoina toner chai but khajitang mayam yengo mature skin gi makeup oi deni ngasi gi se ai ko skin already dry ne ba ko toner se mayam ma se ko oil se mana balance thamba hai tare aduna ma se hai di sum oil se mana sum control to ya ba ko aduna ikuna dry skin da natraga mature skin da toner se sigi se skip to ya ba ko mayam maram aduna ikoina toner se skip to raga ikoi mist gumba ko hydrating mist habi ikoi skin se da hydration bibi ba ko aduga mayam yengo hojikan se di ikoi khara afaba brand da toner magi ingredient to yeng biyo ba ko ikoi hydration bibi ba ko adugumba yaw ba toner do hydration bibi ba toner adugumba di sina ba yai ko aduna tabi da ikoina sum teenager singa sum market te ama hita lauraga toner du mai sina ba do adugi da haidi season abi gana ba ko kai gumba khajitang abi skin se mature oi rabani na hojiti ama ma hita sinna ba yara aroi ma se already kai skin se dry ni adu dai khoina sum pang season ba tar ga kai makeup to phaja aroi ba ko aduna kai hydration pp ba toner ma gi ingredient to yen bio hydration pp ba sum ina so sum lai bani ba ko sigi se hydrating to bi ba skin da adu da haina ko adu da dum season abi ro ai kai makeup ki mamang da chai ga da ba kai mist haina phang bani MAC ki prep plus prime adu gi do du se yam da phal bani adu gi season ba yai adumai tona chai bi ko mai tar matung da kai mist ama chai bi rani adugi matung da dry se sum yam mi pro ma skin loina haibadi level ama da lei roi ba ko haibadi igi dry mine na gi dry adumai do oi loi man loina khena rak tuini adugi matung ni na igi skin se extremely dry yam na dry ne na khan ba tar ga di adugi amuka ikoi na serum se tai biro serum na traga ikoi gi facial oil ko engo da lei da basing ma yam mathak ta sum thon jarake sum yenga ko sum na pamba ma sum sina bi kai option ma yam ma lei ba ko hojiki hydration serum na traga facial oil na traga ikoi gi sum moisturizer
moisturizer ko yamna hydration pipiba moisturizer ama sizinabiro adudagi aikogi makeup se hoba yare mayam CTM se loire ko makeup ki ahan step oide se mayam primer ama lora tairani housing mayam kamai na makeup se tawani khot kani do housing sum mathang step by step sum buchara ge ko housing ai primer ama lora gi mayam mengo mature skin gi makeup oidoi ni na aikogi skin se dry skin ni ko ado itaragadi aikogi logo da primer do adu do khara dewy finish hydrating primer adu do lodoi ni ba ko ikena housing matte oiba pot aduga full coverage oiba pot se khara avoid to tare ko primer I love the primer se Maybelline Fit Me gi Dewy Plus Smooth Primer seasoni mayam sig primer se affordable da pamba taragadi sig se sum try to ba yai sig se mayam phai tai ra madung dai khagi skin se mayam sum yeng ko sum glow ma sum lak pani ba ko hydration sum pi hai tare edi ko ke mai da sum thagi ba sing do la ga ki sum gap tham bi ga ne ba ko ai ina toner jai re miss sai re dui madung da ha khak sum tham bi ro gap ko ke 30 second 40 second mu tham bi ro adu ki madung da sum jaha terak pasing do sum khara sum gap tham bi ro hausi primer tai hi tana ko adu na ha khak sum ngai ra ni magi thabak se phasana tau thaba ngam na ba modern step ne ba hausi tau dei se mayam kari no mayam yengo mayam ikoi mature skin koi ba taragadi habadi mayam 40 plus oiragani wrinkles lak pa se sum hausa ni wrinkles se kaloi da phai gi hana kaloi lai ko ikoi smile lines ikoi no ga smaina swai to area se aduga no ko matam da mayam ikoi na swai to iko no mina swai gi area ikoi mapan gi area se swai da ikoi yamna lakali dana ko aduna ikoi na huji kari tawgani mayam ikoi gi sum normal ikoi na tai ba primer se sigi suna ikoi gi meet sida mo ka tai na khot na adu di yade ba ko adu gi dana ikoi na eye primer haina phang bani hauji ki eye primer se na mayam ikoi na concealer tai ra ba matung de gi ama ba crease lak ba khot ba do adu gi do am ta la halore ba ko nga ha kha ki ni ko mayam in haise makeup ki ni ko permanent do tai ra ga crease pharani adu di na te ko mayam makeup se magic natta bani na ko adu da hauji ki nga ha kha ki makeup to phajahan ba gi damakta eye primer haina lak pani adu gi do sum soi soi na season view natraga eye cream ko eye cream haina su phangi ko mayam khajitang aphaba brand da lawraga eye cream natraga eye primer ko gi apam bagi matung ni na haraga di eye primer do adu gi do na season view ai ko gi eye cream do adu gi do di ko gi normal sum ai ko gi skin care routine gi sum to idana ko adu da sum eye cream ji sum tai view adu ga makeup ki damak da di ai ko gi eye primer haina lak ba do adu gi do tai view ba kado ga tai ga ni ba ko hoski chamara na ko I like the Venus and high again. I was the primer say, eye primer says, my some hunger never go and the Machada Lacus, Yam, the Lacus, my quantity do. I do the low rock, has it done low go. So I catch it down that one blow, have the product dog has a mix of below. I do him a doom the go, Kadai the go. Season has some put leg, the primers in a I take any eye primer do. I got a loud eye primer and I could meet Manu the hit of the table cost. System cutting down your load to see the table cost. Like meet kiss my test or a room of honey there. So I said, Tayo, so I tailor, so I my tailor the bar. Malum over. So my tapiness minus blend over Romogo. My tona blend over the bar. So my meet Matatazu. Meet potatoes my town the table more. So I saw they could wrinkles slack areas in the Kadai they could mine in a coming in a coin and a Kadai they wrinkles like Yanako. Other areas into the eye primer, so I the like and a color wrinkles. The size that's my town wrinkles like area dog. That's my town the table money. Aduba, so I said, Teba go with so I areas they could give slack but my town. They will money. Mayam hosik ikoi eye primer se tai na lore ko adugi matungda ikoi na makeup se hoba yare aduga mayam any ikoi ki mai ga tharaka dolba product hai main oina ko foundation concealer compact kari kak se ikoi yamna dry oiba matte oiba full coverage oiba adung do khara avoid to bi ko coverage kari ki avoid to high no have ko full coverage position di ko magi consistency do adudi yam tharak to ni na ko ikoi athaba do tai ko matam da yamna tha lauraga ikoi skin se ko am ko hena dry to gani ba ko adu ba taraga ni yeng ko matam da ko ikoi na ikoi hazada ba hai tare ba yam khara sum ikoi medium coverage ki position se sum season view khajitang aphaba brand season view ko mayam yaraga ni aduga sum affordable da mayam yamna phaba ikoi PSC ki ko PSC ki se
sige se mayam PSC gi sigi liquid foundation aduga mayam aina season abadani ko ate mayam phaba leramgani sum thibiro ba ko PSC gi phai aduga LA girl gi ko mathak phone jaramge LA girl gi dugi foundation do aduga sumagi ani khalai bani ko amana hydrating tawbiba amana matte finish ko ai ko gi illuminating hydrating do mai thaba do adu lo biyo ba ko LA girl da mathak sum thon jaramge ba ko adu de lo biro natraga sigi pack ki PSC gi se sigi se na ba yai affordable na under habidi lising ama cham chani aduga sum phangani ba ko duan tong lo biro aduga khara sum atang bada sin na ba pam ga di ko matha ga sum thon jaramage adu lo raga sin na biyo natural skin sida di mayam ai na ayam pada skin problem mayam kai to bose phangagan de ko wrinkles lai bodana wari mani dana ko adu natta bida uring yam na thungna kot mana adu di tawde adu gum skin do de na ayam pada phangagan de ko kai gumba skin problem lai ba taraga su ko ai na color correction tawi ama sum layers mayam ma tawraga su ai ko gi mature skin da layer mayam ma tawa taraga di makeup to phajaro we mayam ai ko gi wrinkles sing du ga changa ga mari jinga ga ai ko gi yeng bada phajaro ba makeup to kheki oraga masana loreba aduna yari ma kai khangzin view product se layer se yamna likna to view ba likna layer se thamni kai gi makeup to phajagani yeng bada na ha mat gani ba mayam skin do kai skin do na ha khara mat to gani hai tare maramuna mayam full coverage oi ba pochai hing se khara avoid to biro kari gumba seasoning ba taraga su ko kara minus season gani ko adumna lower foundation do full coverage ni ko adu gi do direct tai bi gano ba ko han the primer se tairani adu gi matung da eye primer se tairani ba ko adu gi matung da aikoina full coverage ki foundation lowrani lowraga aduda ko khachitang aikogi hydrating oiba serum se serum khachitang mix to biyo ko serum natraga moisturizer ko kamna sum nung ti sina ba moisturizer do adu to khachitang mix to biro aduga thabiyo ko adu oiba taraga di hena mu phajagani hauji gai ski foundation se tairage ahan bada smana phajana product se lowri mamang da ni biro ko lowbiro yamna lowri ko darkar ta ba tang da lowde ni pam mama na ko han da sum pam mama lowraga sum yenga si abrai na foundation dai ngonda khachitang ngawi dana ko aduna khachitang yanjan ge ba ko khachitang dark color di foundation na traga dark color di kaino concealer khachitang yanjan lani yamna ngaw na lay do tu to phasa di ko khachitang to i tone se khachitang down do ko ma i tone se correctly how's beauty blender ma lore ko amom na mayam beauty blenders kar mane use to ne khang de ba ko dry lora sum to ya ba main to de nante ko aha the beauty blender se as mane ising lo biro ko ising du das man ka chitang press to ga as mana ajan to na lotion biro aduga phajana ising ding de sum do biro kyam yam na sum do to no ko pura khar khar ka man do ira natte ko ai ko ne ising se as mane sum do ko matam da se tarak tre ba ko tarak tre ga so ko gi pai matam da khang ni ba ko sigi se khara wet oi ba ko khachitang ko choti choti to ye ba ko adumai to matam do aduga sina bigani aduga hausi sing se lower ga tawal na matam to na sumai to na ai access sing do do gi to sumai to de mukha ajana sumai to beramo aduga blend to yare hosi mayam aina lower foundation je asigi se hydrating foundation ne ba ko asida ko asigi thara ko matam da su adum ai skin se yamna dry oi re na khalle ko to ita re foundation sida ko aina mamang da panjagi ba da moisturizer ka jitang yan thalaga mix tawraga sum tai biro na traga serum ka jitang yan thalaga mix tawraga sum tai biro son di mai da mu tai ra la ke mayam hausigai foundation do blend down lore mayam hausigai mid makha mama sing se thadok pira mayam ko maram de mayam sida mu ko foundation mu thajana mu ka concealer mu thajana do tar ga di layer se yam lik na tawri ngai ki hena phagani ba ko aduna hosi concealer ma lorani logo do riba concealer do do so hydrating do riba concealer mayam aina sumsina gi bada affordable da Maybelline gi pathak thon jaramage aduga LA girl gi concealer yamna hydrating do bani sum phabani ba ko aduga khajitang high end brand pa ba tar ga di do sum thak thon jaramage ko sum ki budget ki matung ina sum lobiro sumaina khajitang mit mathak tasu aduga hosi beauty blender do adu do lowraga blend Ada yang benar yang sesuai dengan itu highlight area tu.
ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯁꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯂꯦꯁ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒ꯭ꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯂꯣ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯇꯩꯅ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯔꯅ ꯗꯛꯂꯥꯎꯅ ꯊꯥꯖꯜꯂꯣꯏꯕꯀꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯈꯛ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯒꯦꯞ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯆꯣꯠꯂꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯔꯗꯣ ꯂꯧꯔꯣꯀꯣ ꯑꯀꯪꯕꯗꯣ ꯂꯧꯔꯒ ꯇꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣꯕꯀꯣ ꯇꯩ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯈꯛꯀꯤ ꯒꯦꯞ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎꯗꯔꯅ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯄꯥꯎꯗꯔꯅ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯗꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣꯕꯀꯣ ꯄꯥꯎꯗꯔꯅ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯀꯞꯇꯣ ꯂꯣꯡ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯤꯝ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯊꯥꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯤꯀோ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ 40 ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯝꯒꯟꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯛꯁꯟ ꯈꯣꯠꯆꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯦꯀꯞꯇꯣ ꯄꯥꯝꯒꯟꯗꯦ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯃꯦꯀꯞ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯆꯝꯇꯛꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯄꯥꯝꯒꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯂꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯛꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯨꯞꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎꯗꯔꯅ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯛꯅ ꯇꯧꯅ ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯇꯩꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯛꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯤꯡꯉꯛꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯣ ꯄꯥꯎꯗꯔꯅ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯨꯁ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯦꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯆꯨꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞꯅꯤꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯇꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯎꯠꯆꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯁꯨꯀꯣ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ normally ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅ ꯈꯣꯠꯅ ꯊꯝꯕꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯕ꯭ꯔꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯇꯦꯕꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯟꯁ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯎꯗꯔꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯛꯅ ꯇꯧꯅ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯛꯅ ꯇꯧꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯠꯁꯦ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯠ ꯍꯦꯟꯅꯀꯣ ब्रश से एकदम चांगली मैम हजिक लोइना सेट तौना लोइरे पिसुम येक यारे हजिक पिसुम येसी पिसुम से येक्ट्रिंग ममांग दा अहानबदा स्पूली म लोइरागा फजना हातोक फिरनी डार्क ब्राउन नत्रगा को लाइट ब्राउन अमगा ब्लैक अमगा सुम याजलसु याई सुम सोम की बिसुम की चाना मचुदो यंगा को सुम याना रखलागा सुम येक्तिरो बिसुम बिसुम याम अखोगी लेजरिबा सेप सेस दा सुम येक्तिगनी यामना मुसन्ना हजन लेगगी हेडोक एक्सन बदो पामना देबा को यामना दुना याम नेचुरल तानबा हौजिक तो कोइगी ग्रोंग ग्रोंग ngamba machine do hosita lep khare amko ngakta bai sor sumaina amko hatok pirman kheda bra mayam ani se bai sumani se adu ga khoigi yamna hajalla yaksalaga natural man da do adu gi oide ko natural sum man bane bisumda mu yega lak jarage हौजिक मैम पिसुम येगा लोरे कनो तौरसेबको आई मेकअप तौरसिको आई मेकअप सिदसु मैम आइखोगी यामना न्यूट्रल ओइबा कलर हाइदि लाइट ब्राउन गुम्बा अदे पीच कलर गुम्बा लाइट पिंक गुम्बा अदुगुमदो सिनाबियोबको अदुगिदना हेन मुक फजबा हेली अदुमगी अपामबनेबको मैम आई मेकअप सदिको सिदा मैम तौदा यादे सिगी मेकअप सि तक तौदा यादे अदुदा काइम लेते सोमगी अपामबनिको सोमना तौनि मोंगदो सुम तौबिरो मैम जस्ट खरा बेस मेकअप सिदा खजितंग इकोइदा फजन तौन तौबिरागदि को इखोगी सुम यारेबको आई मेकअप कै कक्तोरि सोमगी अपामबय मतुगिना सुम तौबिरो कलर करि कक्तोरि को आइगोयदिको यामना चंबा आई लुक फजबा मा शेयर तौरकेको सी मार्स की eyeshadow palette se asdagi sigi मैम हंदक मरक से सिजे सुप सिजना सुम लेरे नुंगाय यामना सिनबा दुगा कलर सिन यामना फजिये मागी स्टकरबा यामना लाइट ओइबा कलर अमा लौरगे को सिदगी
Today I am light color am lawrage see is lawrage ko lawrage light brown color oidini see se lawrani lawraga ahanbada excess production do kan hoktiu mit set loi thungna ba tei si ko blend ko blend ada color se me am ngo sida sum thaba so yare na traga khar sum si gemu hajan ba pama gana ko sum ka color do lawra gana traga dark ama lawra ga sum taira ko sum hajan ba yai kai kai de ko sum ai ko na color gi intensity do sum hajan ba yai kai kai de Malawre have the color yaw the bida brush malawra ga sumaina ya aina blend or area asida ko color se dai gi dana se ani se sigi join sida liner ta udana ba sumaina blend over mani samana na mathak ta su mit ma khada su blend over mani okay sida solution ba yare ko yam sta khajitang arang ba ha pa ma ga su ko khajitang arang ba ha ba yai ko karamna color hapsike stay ho maya stay our stinje see color karamna hapsike see is color se smile kajitan Rebi mo yare ko aduga sapana som desu smaya tai ko aduga brush to kalo bi ro lo raga mana muka smaya ta na pira mo yare ko chamana na sigi arang ba color lo ra ni ko sigi arang ba lo raga bit makhada khantang tai bi masi color se me am ni tayo sa kaya sa kamo ya ko ni medyo man din yung mo yam eye makeup se lore aji ko brush ma chama lore ni ko khina pisum yak pada sinagi ba brush do du su sumi yani du ma chama lore ni lora ka kai to ni ha bida gi eyebrow palette se da su ko sum amuba color yawi ko adu natraga sum eyes do palette gi su amuba color ma lo biro natraga ko dark brown ko su what color se dark brown color ma lorani eyeliner ek pokhot pado pamgan de na ko adu na gi liquid liner ka gi pada ko kaim problem letra ga di sum yek piro ko adu yek ning da wore ga na sigumba brown color se ma lora ko lora ga ra ai ta na Ayan na nabi ako. Sa mana na? Mana? Luga? Bit maghagis da suka. Kazikta? Natay birang mani. Aduga? Blanda birang mani. इसने कोई मिड की शेप से है ना ऊपर से थोड़े बको स्माइल मिड अनी से होने में सिजना खरा येंग बता फजबरा खतंग नाम तो कमान बरा सो मिड तमु तो लागे
mayam hojik nose contour amuk tawrasi sigumba brush macha ama lawrani ko hojik mayam nose contour tawlo lore ko ado nose contour tawre hojik face contour mu tawrasi ko mayam ekoina blush hairaga pink tang taigada banate bako marak marak ta ko makeup gi matungin na ekoi brown color se si su taira ko tamda phaja ba yawe bako adoina tum ai ekoi eye makeup su kitang brown ro ba tham gi banina ko blush se sum brown maya mitki kita kuna ada si inner corner se sudah mayam sta ko ki eyelash kar hapa yai ko do pam da bor gana sum skip to yai kai kai de ko phajan to nei kana mascara ma lo raga sum tai di ro ado eyelash hapa pam ba ro gana eyelash sum happy ro kai kai de mascara ma lo ro hoji tai rani ko aina scenery base Maybelline gi ni Maybelline gi mascara yam na phabani affordable da ko any Maybelline gi ma sum lo sum tai ba yai mayam yongone mascara thabaga mascara thadabaga mitse ngo kyam khenai no haibado ko aduna mascara thabase kaw bigano ko mascara se skip to bigano hojik mayam lipstick tharasi ko ahal badal lip balm tairamani na sigi je lo thok piro brown color ki lip liner moi lower ni ko jamba nude color ma lo tha lage ko song ya pam ni ko na pam color ma lo raga sum tha bi ro ai ju di ko si color se tha re dom na apam color ma sum tha bi ro ko se mathak se ko lip gloss tha bi ro ko mayam si sina lip gloss tha ba sina ko ki chin ban se khara sum tanau ko ado yeng ma dam na khara sum tanau ba look phangani aduna lip gloss add to ka bi no ko pura matte tham ba ki mahut da song ya pamai matung ina ni mayam sung aina sung khara sung apam ma mayam ta sum share tawre ko duga lipstick color si zo som na pamba ma sung tai ba yai kai de nga si kai makeup to ko yam na chamba neutral color ne ba ko aduna song na pamba lipstick color sum tha ba yai kai de yengo le mayam hojik makeup se ado makeup se mayam glow ma pi na bai tamakta makeup fixer ba chai si ba ko chai si
khajitang lap na payu ko setting spray sin natragadi yamna nak nga chai san bataragadi hoigi chapa ko ina napsallaga ta kamale roni ba ko makeup to kokthrak ki chance lai gani aduna khajitang lap na han da samane ko spray se kadulum da magi keno se lai ge na phajana check to biro duka phajana chai biro aduga hojik mayam hojik mayam lipstick set kamni ko smai sum met pabor ri sum thambiro ko natraga lip gloss sama add tawbiro aja papa hara diko mayam lip gloss pa add tawbiro ko hen mu look to khara tanau look phangna bagi tamakta hoji ngone mayam su in ko lip gloss tai ding mamanga tai ra matung ko aduga som na pa ma do sum tawbiro mayam sini mayam la sigi final look mayam sida koi koi na som na pa ba jewelry kari ga add tawbiro phajaba phi in biro do ra ga di he na mu phajana ne ba ko so mayam sani ngasi ki final look mayam ngasi ki makeup se luhong khulong bakhang de any som na pam jo pham da som to baya e ko ngana ko sidagi ko muka khastang happy pam ga na lipstick color se khastang han biro aduga blush se sisu khastang tai biro ko khastang han biro aduga false eyelash se sisu na biro dress ka se khara som heavy adai sala likon ama masira di ko ai gi look se mayam look se ko gi makeup se only makeup ta na te ba ko khoina select tori ba jewelry adai select tori ba phi adu su khara matter do ya ba ko adu gi do na sum chana chana ba mong na sum to biro ngasi makeup se yam na phajaba makeup oi gani mayam personal ai gi ko ai video sum yam bor khang ngani ko ja thok to ko da yam bana sumai to sum ke gal le ba ko sumai to makeup se ai gi yam na pam gal sum light oi na khara sum cham tak na sum kening ma tam da sumai na sum ai ko gi sak se manghan da vida ai ko gi features sing da sum enhance to makeup se se yamna pamji ba yun di ko mayam I hope mayam so gi ngasi makeup look se so na maki pam ngane khanje aduga aina ngasi tawriba steps sing ko sigi se follow tawraga amuk tang tawle yangone aduga so dina maki gi comment da ko ibiro ko kamai tawge phajagi bra kamai tawge ha do so dina maki ibiro yam na nungai jagani ko I hope mayam ngasi gi makeup se video se mayam da sum so dina karam ngane khanje kai gumba kana bi bata araga di khange ko noi like tora chat piu aduga channel se da no chang bira ko raga na subscribe to sanbiramo pura free ni aba ko makeup video yang bada interested already ngasi di mayam video se matang asida solution jarage like share and subscribe to ka bulenu share do ko video se bu mayam da su kana jana na tom ta sum yenga kana ba do khanjana sum lai gna ba ko mayam da su share to bu ko yi su kana da ba mayam ngasi di video se matang asida solution jarage bye matang amu ko karamba video yang dinge sum haibiro ba comment da ko mayam ado aina haibo raga su so so jamaki share to jarake mayam comment sum haibira mo any doubt leba confusion inquiry sum takning ba raga sum takpira mo mayam ngasi ki video se matang sida solution jarage bye